கொண்டு போகப்பட்ட அந்த சிலை திரும்ப கொண்டு வரப்பட்டு இப்ப திரும்ப உள்ள கொண்டு போறாங்க வைக்கிறதுக்கு. யார் யாருடைய பாதுகாப்பு, யார் யாரெல்லாம் இப்படி எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம கூலா கொண்டு போறது பாருங்க. विशेषයෙන් අපි බලාපොරොත්තු අපේ දියණිය මහත්මයා මේ හන ඇසරද කාණේ සිටිනම් ඔබතුමාට අපි ආරාධනා කරනවා මේ ස්ථාන කමින මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න ඔබතුමාලගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න අපි ඉදිරියට
ආශිර්වාද දවස ඓතිහාසික දවසක් වනවා නෝවායි මේ ගෝකල පුරවරේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ මේ බුදුරුව තුළින් සාමය සමගිය පරිවර්තය ලක්තරකට දායාද කරන්නට ඔබ අප සමග පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා